I'm telling you. Let us call that number tumurebe omuhanguzi witu werizoba owemitwaro makumi atano. You could also be a lucky winner. Just go into your phone. Katurebe omuhanguzi witu werizoba. Hello. Hello. Yes, hello. Asibo tasewo. Amazina ganje ni banyetero Razak Banks MC the truck driver kuluga aha TV Westi. Joni kuleba live. Oriono neba live. Yego. Nibakwetoha. John Bosco Nyakizi Kakoba. John Bosco kuruga Nyakizi Kakoba. Yes sir. John Nehinda. Tibesto Murunzi nakutanjera osibire kurunji eshahane y'amakuru agacencwire ibiri ziciro twakira irizuba n'izuba ryo kubanza ebirabiri na bibiri byo kwezi kwa mukaga umwaka no gwenkumi 2026 amakuru agacencwire twijaga kusyaho butunu okurga aha kashozi boma umurembo urwambara rukuzaga kusekire kindi Elias Ritugusa hamwe na mutahi wanje Sande Brian no rumo rwo bubonero konka tagaga kuri tirumbu ijwire reka tworeke bikurebije bwebembire emitwe y'amakuru ne kushikibwaho blended pure vegetable cooking oil second best to a mother's love Gacencwire kireki umweji wa senior yakana yishomere rya Kitagwenda high school ayisirwa batura abeje batahirire cyaro bacwekereze bintu byabo tuzakora turemiro yaka Koti yayemereza akaciko ka district akemerumo ubutakora mpake terereze nshonga ezaba hababirwa muri Bushenyi okusaba kuno okukulu kwa judicial review ne injunction obutaba anti kuli academic tekulina kigendererwa emitwe y'amakuru yaba ne kushikibwaho blended pure vegetable cooking oil second best to a mother's love kare reka tugumizemo namakuru agacencwire Elias Ritugusa hamwe na mutayi wanje Sande Brian orumo rwobonero nitwe tukuzakutwara omushekeki abeji abishomero rya Kitagwenda high school omu district ya Kitagwenda ekire cyabushesha erizoba batahirire cyare cya Narugogo batyo bacwekereza ebintu nyamwinzi ebiri kubarirwamo obukikuru na n'obukikuru bwa sente kandi kizireho bwa nyuma yo kushanga omweji mutahi wabo ayitirwa mushwekecho omweji oguyamanywa Onesmus Alinda obiri na shome kibina cya kana ishomero ya Kitagwenda high school omu district ya Kitagwenda nwari kugamba kuba yisirwe kitabwira beji batahibe bakatayire cyaro cya Narugogo bakacwekereze ibintu byaba bari kuteka tekwaho bakagiteka ko buteso omuliro kurigira abatura ugunateberezwa kuba yisirwe gwa nyuma yo kushangwa mu ishamba ry'ebikwijo atumushikiraho atamusangire ngwe na polisi
sangira atarosagama taroki aho no miso ha itutu batwesere bwa nyuma tumanyere cyo rigire nyuma twashikaho twareba umutumbi twareba ki twakwata umuhanda twakora ki twatandika gukora research yo kuronda umuntu ogo wabo cyo tubiye turyama twareba batweta ubifuko bafaye umuntu kandi ngo umuntu yitwa ki mugu bamusanga umusiri webikizo kandi afira atukatishiro twareba icyo twatina kwikaho twatera polisi yiza yahindura umuntu yamureba bamurebere batera polisi ya district yiza community bagitwarangaye ka polisi twamanyisibwe ngo mwejogo abenarga amahoro kandi abeji batayibe bari kumuhora hwenze gubokeza amakabiri bacyokereza bihingwa hamwe no kutwara amatungo kaho barya buri babize okubanza bize cyuka hati bizisomero rwonde abana biza wese saho batandikira yanjye okubanza babanize kutere bakabiri barekurwa baterenzu batereri tuzakora turemero yayaka bazitweka memero bitaba nubwo ibintu byabo bicekerezibwe nibajyango bagwiro mu rutaro rwabo kandi n'abantu babo bahereze kwatwa hati polisi egeza ho kucondoza hari hebkizo biri ifo ngwesanga ngo bundi babasa kuba bamutemire nko mbikizo tubamanyira ko bati byatemere hati esahe zo nyangwa banyeta bambuza enzu yahifone yo handi ne yamukade bambuza bakwikarana bomba gambera hati kubahereze baguma muno bacondoza hata hamuheru kubahereze obabafuna makuru go kugira ngo ebikizo abira inenke bikizo nibyo bamutemiremo bacho mbatwara umusiza wanje bafuteka teka ngo nebyeye kandi bibe bitari bitu nyene nko ku 50 twasanga munke nko kompi embuzi tinka manyere tinka ebire nyo size ndwe niza turire mhabo DPC wa Kitagwenda Joshua Kankunda yagamba akikorwechi izabana ufero umwana wabo akafa mu mfita kumanywa kose nibajanga karya heru mu musoro w'umuntu bashangira fire bateresumu twija kwikaho twashanga byo mwana w'ishomero sofa twakwasira abasibe babiri bari mu nkomo turukucondoza tazo kubagambira ebiraza gukora tumisho abatura buri mu gikorwe cyakijumiro kwe master n'abagenzi be n'uwakwedi ngishomero basemeri kandi twire ni mugamba abana aba nyoni cya passion ni nyebembere tabundi jebwe abana aba ninkira kube bambire hariyo za vibes hariyo amabara hariyo byahi cyakuyinkira ku musi wa report mugambira ndabana kandi baba bari yo mucyo abino barabayi kwizumu abana no yaraba mu mutaka ati yoragira ngo utakora bamo nabona hariyo mutaka wita kwingura ni wabo inako ina no kamuha umwana nakora shi nagaruka yisomera amakuru agashakwa Timothy Mushabe webare Timothy Mushabe ebikorwa nkebyo byo kutwara amateka omungaro ntujumira kandi natushasha na eka yo mwejo goferi rwamagarage reka tugumizemo na namakuru kote nkuru omo district ya Bushenyi erizoba yayimereza akakiko ka district akakuru aka district executive committee ninga shidek hamwe na ako kugabemerumo aka district service commission obutagaruka obutagira horukiko rwona urwakorwa mpaka kusya ahabiri 12 ebyo kwezo kurukwijo kwa mushanje umwaka w'2026 obaragaruko mukoti eniyemwe ya Bushenyi Ebyona byizireho bwanyuma yaba kansara batano mu district ya Bushenyi abarum Douglas Muchunguzi orukujwekera barema kandi obira speaker ekishanje chwire David Kakama orukujwekera abantu babumbire asingwire Anthony Katwarana orukujwekera abakozi bona Dennis Nayebare obenji barukumanya kakanyankore orukujwekera ruhumuro na
Arinda Aran arukujwekera abanyakabirizi division kutabariza district ya Bushenyi barukakansenjiri ey'obukiiko akaruma kakugaba emirimo hamwe na DEC obwaronzerwe batyo bakazo mu koti ngo babwiyeho kandi erizoba deputy registrar ahabwa high court Andrew Kabombo ya Sharam. Application ezibadde zize leero zibadde za mirundi esatu. Emu ebadde eyagala injunction, endala ebadde ya judicial review ewa kooti ensukulu mu ngeno okubuuliriza mu bikolwa bya local governments ng'egye batambuza amanyi, endala ebadde ya interim. Kati eya judicial review tusabye omulamuzi badde ina kujja agiwadde olunaku nga 14. Eya injunction naye badde ina kujja leero bagiwadde 14 nayo. Naye kooti mu kulaba okwayo okusaba kuno okukulu okwa judicial review ne injunction obutaba nti kuli academic tekulina kigendererwa etaddewo order nti district education committee ne district service commission bayimiriramu katono okuba ne meetings. Prosper Twebaze mukuru w'entebe ya katano habwa district ya Bushenyi kandi wabira ronzero obukiiko obu yatugira ngu nyuma y'abazyo government y'ihanga egaruizeyo biliyoni 1 na miliyoni 5 n'emitwaro 6 eziyabire bahire kwongera abakozi mu district ahabwo obuvuyo oburesirweho bamwe mu ba councillor. District Service Commission amazina gutwatireyo kwabireho kuhaba bakatwabira ahantu habiri aho mu koti na Kampala. Kampala ebuze babeno batubuza niyo bakubuza na tukata yugaruka mu kwitu kandi muchimanye ku financial year yonehwa ndi informed ngu Public Service Commission neza ku expiringa kibanza cyo kwa mushanga ngwera abene rugaho so barufita ubundi turukujumanya hate mirimo de kuza kuba azo today terabeho icyo kubanza kachiko tukakahamibwe ecya kabiri senze zizogaruka Kampala zigenzere nyo mwazyo hati tuzacuru twakizine izo zigenzere nyo mwazyo the 1.76 billion. Government egarukire yahereza district ya Bushenyi obwire buke kuba baronzere municipal plana okire kandi ngo baba batamuronzere neja kuferwa biliyoni 5 na miliyoni 107 eza USMID ezabire zigihirwe kutebekana sorurembo rwa Bushenyi shaka municipality. Aza kwijo mu Bushenyi shaka municipality shemikwini senior auditor yeta mwine tubakuza kujubahereza ari substantive therefore koje district service commission yeroho abaho umuntu ari qualifying no baye bahabiri Kampala babikiza ngo mutugo na qualifying koje commission yiti yeroho yani muheza minute of promotion hati usmidi yaza kwija ishanga atarho rwanyu ujisha kama municipality a billion 540 million dollars ezo bakuza kereza municipalities unique to 53 billion ezenguto drainage amuna street lights so ntija kureba amageza ganda kutwa kwa sakora taferwa byona emirimo yereke yatuferire as of today konga taferwa na usmid turi kureba ngo neja kugasara ejeje face ya Bushenyi district. Bakuru b'entebe za kashatu ba meya b'endembo mu district ya Bushenyi ba kansara nubaronderi group tembero buzire ngo taruho bwinazi oburukusingo bamwe omurubataye babo bakozire ngo habo kuba marwaro amashomero nebindi tibyacine bakozi bakozire nabinya babushenyi icyo mucyukwana mucyukuri kandi ingaruka nshabe abatakabita bikina hansi abantu bakansara banyu mukabutuma mwabohereza murabohereza kwiza kubanza abana banyu batakatunga imirimo because ezesente zabanisa kuyamba ibintu bingi hati zigarakire nyumwazyo biliyoni 1 na miliyoni 5 it's a lot of money ni commission nkuru omu Uganda na no mu district ako kimanyisa ngo emirimo yona ati yabastaka abantu ayo basabere mu rumu tubaragize kukikora nkimanyisa ati nyoka kakanzu omu Irwaro nimbura abakozi kabashatu ko kuza kureba percent omu yabushe omu health tuya percent ya 30 percent ya 30 nkimanyisa ngo hati wazo mere center 4 ni mo center 3 no sanga habashaho abasaho bashatu ahakwe bari bangahi ahakwe bari ari 10 already hinababire basabire mu
twazo mu kwezi kwa mushanju esente zibiyemeza kubahereza emirimo zagaruka nikimanyisa ngo twayongera kusasa ndakimuna n'ubushobora niwe ni insasa ng'omuntu abo kuba abantu ababintu tubanje tubana banje tukikunga n'abanyabusheyi ari abasobanura so they were eager waiting barikwenda kugera mu kakanga service commission yazo immediately abahereza abasabana bafunuzanga so atwashanga ngo or part of that eyo kutera ekintu kecho no batakutera only the chairperson no batakutera speaker no batakutera bakanza kureka no banotera umuntu wa hanzi wa burisho abebembeze nibenda ngu abantu ba burijo bagambeho n'abakansara babo abo babasindikire kubebembera bagaruca hamuramwa abantu twabana bamanya twabagaruza hanze mu bamanye mu bacencu mu babambe ayi bararebe kubona manyu abo no binaze judicial review injunction interim order ibi byona abantu basubita byetegereza icyangwa ibyaragamo byatugasira bita so ngabire nikishaba until today nubwo twazo mu koti hakabaho kurura hakabaho kansa ibirajiro kurgomba royes batarukushana habe hembera yo kushaba abebembezi bitu ba councillors because work council ukababera government yo kukoramo nakisho kireba nkine kiri kubura kwaho loya wabakitabariza nagira ngo habo burungi bwa Bushenyi district no muntu wa burijo habeho kwikirizana aheru ya koti so kitena mushongi tukabaroya azamo any outside of court settlement chinji myself limu nabina kigaruka hano ninga bitakishire kugira ngo ishonga za parashe za icyo cyo twenda mu nungu yani manya ine chipe zikutambura n'intu zencouraging amuzigomizemo ako yuko twekuyije hano kote neshara mabare mu parashe bakansara batana batabarize district bayanga kugambira ha kamera zitu kandi ahitwagera kwandikirebi bona abakozi ababirenda promotions tubakizibona ababirenda kumura kirabaske kandi nababirena batekateka kutunga emirimo mu district babe baronzere kinde cyo gukora mpaka aho koti erikiriza akaciko ako kugaba emirimo nakarkwebembere emirimo ya district kugaruka gukora emirimo yabo ombutongore gasha kwa Michael atwachire webare Michael atwachire ebyo nebyasibo mu district ya Bushenyi President Yoweri Museveni naza okutandika amatendekero agandi 17 agokushomeseza abanya Uganda emyoga y'ebyemikono amatendekero aga ninga Shigete Presidential Zonal Industrial Skilling Hubs gagenderiro kuhereza abanya Uganda emyoga erije kubayamba umukwetandikira kw'emirimo. Programu ya Presidential Industrial Skilling Hubs erangirirwa State House amukoro gwo kwakira beje 15 nkaga abo murundo gwa mukaga barukuza kutendekwa omatendekeri 19 government yatandikireho. President mukalura kawedde yasubiza okongera ko Industrial Hub 17 kuro mujuzo ogubaddewo n'abantu okuyayanira program eno so twagala gitusa at least buri district stand zibere ne Industrial Hub yazo kati babire nga basobola okukola ki okufuna skills ezo tuongere ne ku namba y'abana Uganda bafuna skills zino because abetaga skills be banji. President Yoweri Museveni akatandika amatendekero aga agarukuhereza abanya Uganda emyoga erimo kwose ebyoma okanuka okukora enkito okubija okubazira ebiharani n'endijo mingi. Industrial is high because of the output which is giving out in the community. I really wish to thank the President for this great initiative which he has brought to Achule land. Our catchment area is actually sub-region. We are working with the 8 districts, 1 city, and 1 municipality in Achule sub-region. And I really wish to thank the stakeholders who are within the Achule sub-region, who are partnering with State House to implement this great initiative of the President. If I'm to tell you today, you may see these trainees, but you may not believe the output after 6 months. This is a 5-month free cost which is fully funded by State House. Abantu abarukutendekerwa mu matendekero aga tine sento zone zo barukushashura kandi abarukuheza kushomana baherwa certificate kurwo mu Uganda Vocational Training Assessment Board erikwingana no wabahereze Uganda Certificate of Education. Plus shoe. And as you see, I hold this bag. This one made from student from last intake. We doing various type of shoe like bag, jungle boots, moccasin shoe, derby shoe, mule shoe, and even the court shoe
but the last we are lacking for ladies and the soul. If it is supposed to be there, we will make all. Denyo egasiza ere yambye nnyo ewadde abaana skills abaana ne bafuna emirimu abaana ne beeyiya era ne basobola n'okuyiiya abalala. Tulina abaana bangi mu bibuga ebyenjawulo wano mu Northern. Actually n'abamu nga baava wano, tulina omu eyava wano ali Tororo ng'akola projects up to Kenya akurosinga Malaba, era ng'oyo alina contract yamuweebwa ne company nga Tororo Cement, era naye akozesa banna abalala bangi. Omunkoraniye mu President Museveni akataho programu ya Zaron ayiburusa ko harengo gwa district erikwebwa $50,000,000 ezabukweza kushoma barukweguza kwetunga abwa TV West Abdulkarim Sengendo. Bare Sengendo Abdulkarim omurebi witu wa TV West omurungi tukusima aho kuturebera hona kandi webare na nokutorana kureba TV West studio makuru gacenshire kongo tucize tumure ukace ntugaruka tukusya makuru gando takarga. Yobwegese nebikushikibwaho Kitagata Farm Institute. Ngwenye ndakubihanangiriza ngo twara umwana umwishomero ry'uko basa kurango umwana kuyatanga kose iyagiheza. Hari amashomero ya government kazanye kwejo twara y'umwana kushomesa ibyo mikono nko kubazira nko kubikibisharani kw'ibyo kose de ntabwo nyuma umwana karaga agende aine cyakumanya yanaheza kose. Nabishingereza muri mwatora abana amukushomero agumurko basa agumkwasa kwa fodinga kandi agine facilities obuhabuzi ahabyo bwegese bw'abantu bukushikibwaho Kitagata Farm Institute. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Manager, ogito wagito. Kwa kama tumuchidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ achumwe na wiring ebyoma. Tugumiseze shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukaza kunyumba. Nawo pensi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushekere nikuteganisa wenda ngende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Skylight Hotel eresora uhereza bwa muremba muri Mbarara City ahibaru kwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikije
kugenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera noti mushanje mwenda 18 58 38 ninga noti mushanje noti mukaga 36 kampanye zo kutwara abantu aheru zirinka hikanara yabatandatine kandi mugamba uriyo pronto kogumire nishabo nyambe nyene cyene maweki nyenda kukitwara hero banje ngo hari abantu rekeraho abo kutwara abantu ahera bese gwamba beta bahezi recruitment expert re barari Amazon building mwije mbatware tutware bito nyiri ontware ahori kwenda itwe aba Haze recruitment expert nutuza kuza myaka 10 ombohereza ubwo kutwara abantu ahera bambara nsangwa Amazon building not musanzwina not emwe not zito za Kampala nsangwa ruwa opposite na Kwarte supermarket esumu not musanzu ine mirundena itane mirundena ninga not musanzwina not emwe 235 mukaga Haze recruitment expert go Haze go better ukashati wagendo nkazoro mfarati murunji kanda gworobi rosfo nikangara kunkubya mashamera nogwa mutindo rosfo insi yokushemera kwa ukuraraje nukureto kwangara no kutekatekaje umugongo takubyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa rosfo rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruko nahatinye chakare nebire byombisho rosfo insi yokushemera kwanje rosfo insi yebiroto birungi. Give your child the opportunity to build a brighter future by enrolling at Ankole Western University, a Christian-founded institution located in Shema District on Kabohe Hill. Ankole Western University provides a conducive learning environment with modern facilities and highly qualified professional lecturers dedicated to equipping students with the knowledge, skills, and values needed to succeed in today's competitive world. Programs offered: degree and diploma programs in agriculture, information technology, accountancy, business administration, public administration, education, and theology. Postgraduate diploma programs are also available. August intake 2026 registration is in progress. Ankole Western University offers a 50% scholarship to eligible students. Tuition fees after scholarship: degree programs, Ugandan shillings 650,000 only. Diploma programs, Ugandan shillings 450,000 only. Apply today. Download application forms from www.au.ac.ug. Ankole Western University, light of the world. kare kuruka yuko mu butumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru agacencwire ageshwe kaciti cha kabiri okwiba amataka na munonga agamaramizo abo kushanga unukwe yonzera ministry y'ebyamataka yatanduko kuhandika amataka gekanisa na n'ikigenderwa cyo kubatunjire cha ebyapa aho muri Ankole government neza kutandika okore byapa 2053 kandi umurumo gwatongorezwa ahakashuzi ruharo aho mu rurembo rwa Mbara. Ngozoko aba ministry erukora nshonga z'amataka bajukeza Dennis Obo ogunwe otorinwe okwebembera omurimo gukanditsa amataka gona gekanisa ya Uganda ngugatunje byapa omwanyugu yajukera Docas Okalanye permanent secretary of ministry AG erukora nshonga squat n'ibyamataka. Government will also meet the charges that are involved and this will be paid. Then later, once they are done, all the totals, we're expecting about 5,000 titles from all Uganda. But specifically for Ankole, we have received about 1,300 applications. Itakariona area Church of Uganda, ahiruksango, obana Sero, obana Amuruka, obana sub-county, obana district,
agamataka gona president asohuize kiragiro ngugatunge ebyapa presidential directive kambarara bakagira ngo bina amataga bakwenda bakora ibyapa kina na mwenda isingiro bahandika amataka 2 Rampara atana mushanju kiruhura 18 kazo 19 ibanda 19 ntungamo 298 shema 99 rubirizi 50 uwejo 89 kanomero bushenyi amataka 2 na mushanju mitoma amataka anshanju na rimwe aga nubwo bashabira abo babenzi bamaramizabo ikibuzi kikubuzwa agongo mataka gonka agare kom district says amataka agagona nago kutunga ebyapa ekika kya freehold Kushaba government yatwaje amatagara bakataho amtayitozi ninge byapa tugakozese aho kwa twagumata tugakozese netuje kumaterba pour billionaires kandi pour billionaire ni chibi tutamirita nturbataho tunji bwana buryomwe santu batira ntushecera nyenda kushaba amatakago turakwasise omurumogo nugo kwija kumara ebero 10 kuja abatebekanisa basima president w'ihanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni abo kwatiraho ekanisa abo TV West ndisenyomo Gideon aho murimbara webare senyomo Gideon bo abashija bahijurwa konzerama no mukore ntunguko makagabo na no kutungura entase yabo obo barukoro butaroha ebina nebindi bagambirwa retired Reverend Canon John Murindabigwi omukushaba ko kujaguze kiro cha Father's Day okubira hakanise ya St Andrews omuru kunyutawuna kanso mu district ya Kamwenge kandi kujaguza ekireki abagore bashatu bona bagisirwe mukono gumu. Retired Reverend Canon John Murindabigwi wari kujaguza n'abashije kiro cha Father's Day ashabira abashije kongera amano mukora batungura makagabo twahirwa jinsi ruhanga yagitwasa yagitoma mikono kuyareba turi twenka yaturondera abahozi arubakazi abagira ngo tugume hamwe nabo kandi aho yatwasa umurimo uko twaheza gukora ukurahizaba kubagende bazara abana ruhanga yatukoga umurimo ngo tubororege bari kutinda ruhanga umukushabo kwabiroho mukoro gugita abagore bashatu abashabira abashije ogaruko mu makanisa hamwe no mu maka kandi babo bujunanize bwa bashija imirundi mingi mu makanisa ni bake munonga kandi ti makanisa konka no mu maka bagenzi ni bakendera ngeni zoberi ryo kwishukekiro cy'abashija umunsi yona twaritaho kugira ngo twinkaringa abashija okurebeka mu maka cyane cyo kubanza cya kabiri kuba bo bujananizibwa shija bakoze isoko ijukekiro cyabo kurabero umukoreke ntaranta zitari zimwe na zimwe zibire zirimo kweshongora nebindi nunintera abakristayo kugira ngo habeho rukundo no kwatanisa kuko wareba ekaniseji yitwa abantu nishabiramu eriko yitutandikire okombeka ebintu bimwe byabitabireho ekaniseji turi kwasa kombeka kuburiza abashija amakoma baratugura murongo baratwegeza mu kintu kwatanisa n'abashaka bitu kandi twenda gushomesa abana kandi twenda gukora n'amani umugento w'ubuka ikiro
Ekiragiro kya Father's Day nikijukwa buri biro 21 by'okwezi kwa mukaga buri mwaka wene ekigendererwa ky'okusiima eminwa y'abishamaka n'ebyo barukukora kushikiriza obujunaanizibwa bwabo. Amakuru aga gashakwa Anthony Atwine. Webale Anthony Atwine. President Yoweri Museveni erizoba yasiba mu district ya Karangara obwa rukurondero wa NRM Aida n'abayiga akaruru okugaruka mu akaruru okwa district ya Karangara nokwija ho bwanyuma yo wabirasingira entebeji kandi obwekibine cha NUP Heroin Nachumuri okufa bwanyuma yo kushemezubwa oburwire bwo munda. Aida n'abayiga ayisimbirweho owa NUP kandi mukuru w'umugenzi Helen Nachumuri orukumanywa nka Irene Nampara akaruraka naija okuka nomwe ahabagarukire mu kwesimba kandi akaruraka nikija kuterwa habiro 24 ahizoba ebyurwa kashatu urwesandeje. Kutegeza ti oluguudo lwa Bukakata Bugoma ferries zikola mu weeks 2 okuva na kakati contract ya ferry egenda kubeera nga eweddeko era nga tetumanyi amagenda ga Kalangala gagenda kubeerawo gatya. Okusaba kwange kutuuka gy'oli tinga woli president ajudde omukwano n'okwagala eri abasese contract ya kisi yandibadde yeeyongerayo ebbanga eriwera olwonna abalunnyanja era abasese ne basobola okwenyumiririza mu bukulembeze bwaffe. Abasinga obulungi sigenda kwogera bubi naye nga ababibamukene tuli bubi. Taata tetukyalina kyakulya. Abaana bafunye embuto myaka 13-15. Abazadde tebakyalina school fees. Ebiseera bibiri President Museveni ekizimba kyali futi musango okukka wansi. Ne bagenda bakyongerako ekijumba 12 naye nga badamu ne basalako ne ziwera musango okukka wansi. Owengere ajja kuba avuba n'ow'emputa ng'avuba n'ow'omukene ng'avuba. Kakati tugenda kukwatagana tulabe bwe tutereeza nga bawulidde Lukusa agamba owamukene owengege ow'empuuta babeera batya ku nnyanja bonna nga basobola okukola amateeka tujja kutereeza ffenna nga tukolaganira wamu tulabe nga tutereeza embeera ekyokukiri nti waliwo nga bwe bagambye nti okusooka byali bitimba 6 abamu ne bagaana okugonera embeera eyo ne bagenda bitimba 10 abalala 14 ne batandika okugira omwennyanja obuto. So n'olwekyo mbadde nkusaba okuluŋŋanya obulungi tuluŋŋanye buli omu avuba obwennyanja obuto bwebanga ebuvuba oba ya butimba oba ya malobo oba ya mukene bwebanga ebuba obuto eyo tugigaane. Ne mukama wange hospital eyo giwalagira okutuwa wane Kalangala egenda tuyambira ddala ng'etaasa obulamu bw'abannakalangala
kyokka ate n'obwo bw'abalambuzi mukama wange kikulu nnyo. Mukama wange n'ensonga y'okusiiga kakoolaasi okuva wali feri weedookinga okutuukira ddala wano mu kibuga. Mukama wange kakoolaasi ako bannakalangala bano bakalinze. Opposition yabalimba emabega wali mukama wange ng'oleese enkola ey'okulima ebinazi ne babagamba nti ebyo tebiriiyo era si birungi, naye ku nkomerero baalaba obulimba ate ne kyewaleeta ng'ekitundu kikiganyuddwamu. Kati kyemubanja ly'eddwaliro lya disitulikiti yonna. Eddwaliro tugenda kulizimba kubanga abasisi beetaaga eddwaliro eddene, ate ne bano abagagga abatandise okujja nabo beetaaga eddwaliro. N'olwekyo tugenda okuliteekako essira eddwaliro eryo lya disitulikiti. Abe wano mu fayiro mulina amasomero agawerako ga primary n'aga secondary wegali. Waliwo aga secondary gali 4, mulina 4 kati, amagombora mulina 7, waliwo amagombora 3 agatana funa secondary n'ekiri mu Ntegeka kiri wano. Kati ebyo bibiri Nakiwogo ne Bukakata. Ekyokola kimanyi Mama Basale, Mama Boa. Kale ebyo nebiri omu district ya Karangara omurebi wito omurungi tukusima aho rukuturebera hona kandi webare na nokutereza kirekawe okureba amakuru gita gacenshwire katugaruke tumureho tugarukana amakuru agandi. Fellow Ugandans, your parish development model SACCO belongs to you. Across the country, new elections for PDM SACCO boards are taking place to ensure transparency, accountability, and proper management of community funds. Did you know every eligible member of the parish above 18 years of age has the right to participate in choosing trustworthy leaders for their SACCO? The old boards are being replaced to strengthen governance, protect public resources, and improve service delivery to beneficiaries. After the elections, SACCOs will conduct statutory audits, hold annual general meetings, and account to members on how PDM funds are being utilized. This is your opportunity to shape the future of your community. Please go and register with your SACCO. Do not stay behind. Participate in the elections. Demand accountability. Support transparency. Together, we can build stronger PDM SACCOs and transform households into the money economy. For more information, contact your parish chief, district commercial officer, or local government leaders. This message is brought to you by the Government of Uganda through the Ministry of Local Government and the PDM Secretariat. Tandika izuba, emirimo, urugendo, ninga kahumuro, necho kunywa cha chituzi, yenywere chituzi, ohurema twenje ahamumiro. Nichikurwa kurugo mu chituzi cha shitake, amajani, hamwe no bwochi, konjoro bunuzi, hamwe no mutindo. Echi, nichikurwa ba chituzi Farm Company Limited, aveine teknolojia nebyoma, bya mutindo. Chituzi drink, echirizibwa chitongore cho mutindo muihanga, UNBS, kandi neshangwa mu maduka na supermarket zona muihanga. Kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 001. Umara kurukagomba ogutebeka nisibwe la Swift Initiatives Limited omuchayi kache kambarara ufitandika niburu 26 ebyo kwezi kwa mukaga okwisebera bitano ebyo kwezi kwa mushanju omwakogo aha main gate ne 12 zonka no kuleba nyamishwa ne 12 zonka abana b'amashomero aha main gate eshiringira 10 kandi kuleba nyamishwa na zone 10 zonka mungena b'amakorera amahango hamwe n'amace abaza banks telecom companies za companies zikora byo kunywa abahinja abatunyi n'abarisa
gusa abari kuri ibyo mikono abari kushubura imyenda enkeito abamabara amahoteli n'abari kosa za mucomo amashomero n'amatendekero mwene ni mwetwa nije murebe nyamishwa engamiya embarasi uruziramire ubunyankogote maya ugonya nenjeya babunga abana mwarya face painting swimming pool y'abana bouncing castles rero sakasinse y'umurembe egari yo mweka y'abana uri kwenda kubukinga akase munoti mushanju ibiri anana mukaga kinana mukaga. I'm called Awidi Isabella. I'm studying from Villa Maria School of Nursing. I've won a school fees with the MTN Momo. This school fees you win for a full year, which I'm very happy for it. I thank MTN Momo for helping me in paying my school fees. We've paid all the fees for the year. Thank you very much, because on Wednesday, the principal told me, look for my man and bring my man. I told her, no, I don't have man, and you have to wait until I get the money. But when I left our office, at 3, they called me that you've won the money from Momo. I said, how does it happen? As long as you pay school fees using Momo, you stand a chance to win school fees for a year. Dial *165 *80# to win school fees for a year and more. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire Joshua. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Tyson! Mwiroko mugende mwirukanze nko kweriya mugirete. Robert! Aza kututwara ugiteka yo munanko. Yesu! Biji. Kana nimwe ngone yo kubaga. Hati MTN resara kazana bakita ko kuko liko. Kugira ngo buri nkoko kwe kuzugo mu kasese. Hagati ya saye mwe na saye ibiri. Ukagura voice bundles. Asimu yawe. Then yo MTN ne kwereza menatsi ezabusezine zo koze sizo baryona gurende chika rwagati ya shahe mwe na shahe ibiri zakasheshe rero tungende chikisha tuzabusha ezo kuteraba MTN izo baryona nyegasta emwe not star ibiri emwe hash rero tungende chika zawe zabusha buri izoba MTN twena hamwe okurizana kwitu tukuruho kizibera MTN. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation.
kuruka yuko mu kahumuro twagumizamo n'amakuru gita gacencwire agishweka citwe cyahamuheru banyankore kweterana cooperative union limited bahendira umwaka barukushijwe bikozurwe na neborecerire gukora umurukiko rwo mu rundo rwa 53 urushikirwe mu ba members aha factory yabo umureka koba aho mu rurimbo rwambara. Urukiko rw'abanyankore kweterana cooperative union limited urwo mu rundo rwa 53 rubirahambuga za factory yabo mureka ko bambara site kandi abebembeze babanze no koreka ba member embere union yabire yashikamu na hero bwahati tubanza cyagyon twabiruriza sente 9.5 billion ku government kandi government yashashura 100%. Kayo bedisi ezindi kugira ngo abahinji babe mbafuna umwani murungi ogucyokere kubarabyare kandi tukabayamba no kureberera kugira ngo hamuherwa byo no gumusharuro guje hayiniyo kandi kabanyankore tufuniro butare ka China twina akatare umutake turode umwana gw'abafamazo gwe kwandi gutwara umukatare aka China hamwe na take aba batorine no buciko buse kwebembera union age kandi baraganisa kutungura umutindo gw'umwani baruka abahinje mbe bozo murembe no kubashomesa impinga y'umurembe especially permitted by the board governance and by laws so help to me God. Tujya kutandikiraho no tujya kutamana nitwe twatandikire cyo kureberaho nka umwani twose tukakaranga tukapakinga nangashobora kwita roasted kandi cyo kigenda muri line ya value addition twagure byoma birungi byo murembe twatunga certificate ya Kitongole cya Uganda cyo kurebera byo mutindo nabo cyo jora line ya business cyo kitamama eka urukubaro member w'abanyankore kweterana bakashomesa abana babo babemba abarungi bakashomesa abana babo bagura amataka bagira amakamarungi kandi wabareba nabarebukaje bagigahari akakundeka mu bwesije umbase kwebembera institution age duteko misho nimbaraganisa abanyankora hebire yashika hatu nubwo twatandika twaza kugezaho amani twendaga musange cyo twatandika rizoba twendaga teka mu production kandi hamwe na marketing. Abebembezo ba union age bashabirwa kwatanisiza hamwe chwere mirimo ya union okutunguka wabanonda kumanya usoso yati einde echo no jirebera okweriyo nekorachi nechika twe reports bazishomera kandi ni tumanya by all standards banyankore kweterana is rich by all standards. Assets is mwine no ba kusigabira echaro choni nisigara report kuchiriye echijarachi echiki twe the problem you have is okumara kose assets is mwine zikaba generate ijara cash twarondera katari take utwaruma ndwani again turunda kandi China libenda 20 containers per month take libenda 5 per month so that isande wile pile ni Maputo Mozambique aba barambwire mwe hamermo Elione korwo mwanyogo gashakwa Anita Tukunda webare Anita Atukunda yo office ya mukuru w'iby'ubwegese Janet Katamu 7 edire hure yo kushongora abashomesa okutamana mu science babase okurwanisa ibura ry'emerumo ombwiro bwa nyensya ebibire aha kucinga horusesera rwabo orumazire biro bishatu ahari Gonzaga omu district ya Ryantonde okurjira abakugo mu nshonga z'eby'ubwegese mu ihanga Uganda nechetenge nkubito mu mashomo ga science nagebye mikono ahabwe ntunguka yabona. For us educated people, we are studied, we are educated, we have masters, we have bachelors, we have diplomas, certificates, but we are the people working day and night looking for the jobs. Now, we are like, if we could have the type of teaching or the kind of education whereby someone gets as
looking as early as primary. Then we can start our own things and we don't depend on seeking for jobs. We need engineers, we need practical people. And as you are aware, this government has prioritized science because that is where life is. Hariho nteekateeka ngu buri ishomero hakiri rihabwe science kit n'ebindi bikozeso by'emikono omu kushomesa abeegi kwehangiraho emirimo etari emwe. Omushomo gwatwiguramisho munonga nareeba nti nitubaasa kugira ihanga itwarita whereby nitubaasa kukora innovations ninga kushanga twafuna skills twafuna sciences ezo twaziteeka omu nkola like twayiga hands on skills ezo twatwine omushomo gwa science kit ahe batwegesa kutwakushomesa abana practically twine na models ez'abantu batwereka ebintu bingi batwereka kandi ebishoboye kandi tukoresa omu baana bitu muri nani ya piringa n'ugamba Uganda yo nakugira ngo government yakutiyamba buri shomero ekatusikia ezo kit buri omwe akafuna kugira ngo abana bakafuna quality education. Beitu kyazoka ngu hariho n'abandi abashomesa bari kusibya abeegi hankoni ngu baremerwe kusinga haza obwo buzibu buri kusibuka hanshomesa mbi. By the time you finish, the students' buttocks have already rotted. The students are potential candidates for death. Those are the cultures in the schools. Our prayer is such a cultures should stop. Ndisande William TV West ahabwa gacenjwire. Webare Sande William babashija umu district ya Mtoma behanangirizibwe kandi bashabwo kurekeraho kwindura bakazi baba bahuko. Abashija behanangirizibwe kugarura busekereziya ya Kristo no kurekeraho kwindura bakazi baba bahuko. Bigambirwa kujaguza kiro cyabo aparisha yavangizo muri Mitoma omu kitambo cya mise cyebembirwa muhezi wa bishop ahabwa bushenyi. Ruhangeri izuba yatora n'abashija yatora n'izuba nguru izuba ryitu na parisheje uko kitesize wizobe ibizuba ryeje y'abashija konka ni ndebe keresiye y'ijuru indebe keresiye y'ijuru ingebuza na kubyumvira kweli Kizwa twatamusuti kandi mwazo haraje mwewe twatamusuti okureba ngo abashiya bunaremera izoba tubontwire nindeba ningera na omukoro baguhise kitinisa bareba ngo kiro cyabo cyabasa kuba smart konkati tayi muzinko mwebembezi omukigambo kitwahurura ku rugo wafaza ngo abashija bino bwoba namazima bino bwoba abo kuba esha yonane bateka fees z'abana konkatu yineho abashija bakazi. I'm also father and actually in church I love music, church music mostly. So on this Father's Day, I call upon the fathers to take care of their kids, their children mainly. Nyamwebazi okibire kiriyo kiro kyabatata omunsi yona kandi abashija abanyakaturi cyo muparisha yavangizi beteranira ha kitambe eki aparisha egi bari kweshongora no kutoyija. Nicyo kubanza nitwetenga gukora nitumara gukora kituretera confidence ugire ntasa umushaho akwana ruhanga ukahanga umuntu ngwenseje agirunge hazenseje muganyire. Bamwe abashija borekirwa kube byo kushoma Sande ngo bakabirugaho abwo kushanga ngo izoberyo nibwo bari kuba bine nchiko zo box bwabo na no muntu wambuza abwico iri mukatuji na bwatsi tataka bari mukatuji cyo mayisa ki ngo omuzire icyo gukora no yerekera umwana wa cyaragera ata icyakora yincaga nabwo icyo ntero muranga abashija mwe n'imuri cyumane ngo bitura bintukora wabana ushitama habaro utashindire kushaba wabana sibo mu matatu wabana sibe mbimbi utagira kuza kushaba
Omuganda makuru Bishop w'ubureberezi bwa Bunyoro Kitara Right Reverend Jacob Ateirwaho ashabira district ya Kagadi okurugombu vyo bwerumu ni kwetunje district speaker abantu babase kutunga obuhereza obushemerire kutungwa. Bishop nayenda ngo enshonga za Kagadi zihwera heru ya koti habeho bumwe. Kusaba hangale tokutekana businge mu Kagadi. Habo kutekana tulekagere ngendo maiso. Mubiye yokwebere district. We are praying for you. Ruhanga bango speaker. Handa kome bombanani. Venerable Reverend Wilson Atoire orisaba dikoni wakati kenjeyo nagira nka district ya Kagadi neteko kuhurikirizo kushaba kwa bishop kandi babase kutora na speaker orukuzo muhereza bwabona. Ya Kagadi yabaza kigambo ekyo koma speaker yagambo bwebembezi tikuli gamba ngo mpaka umfe runi mbeho mpaka nteka kutungo bwebembezi kandi yagamba ngo bayiraba obunda bebembezi obu tutakole enchwamu tukabe cyo kuroraho nitufereza abantu baitu ato kwikaruka hanura murakura muragendo baisi ekoteteranisa ukali mutima umekayukira mu koti muyelu mariteteranisa koti ya ukanisa. That's why they talk of Yogo Simaranga bakatekaho obulyo okuteraniza abantu. If you can resolve your issues out of court, that's the best. Bishop Atirweho amazireviro bina omusaba dikono bwa katkenjeyo obwarukutaho emikono abaronde okuburira enjiri no kwekambise kanisa omukore ntunguka. Kubayikarege bali bawe byo byone kandi bukyabukya bongerwe muga omuliro wa rukwera okuyikyo balitaha ombukama bwawe kandi nkutwara omugisa kusima Ruhanga habwe kigambo ekibeiro kya lero ekisitwa mu Ruhanga atebeizi gambiri nayo abantu tibachahereza kurunga abantu baga Uganda habo kugamba bayino kunenangana obumuti bulimu nibakole ebintu mazime bikuswaza omumaiso ga Ruhanga yatuterera kurorangu tugarukire ali mukama twakole kirungi nikwe kanisa yetu ya Uganda egende mu maiso. District ya Kagadi ekaremwa kutora na speaker bwanyuma yabaye simbireho okulemwa kwisyo bucweka 5 na kamwe nko kwiteka rukuragira kandi we mugezi Francis Jamanda yazo mukoti obwarukwenda ngo bamarangirire nko wasingira karuraka gasha kwa Ben Mhosi na Thomas Tumwebaza. Bari abanyamakuru bito makuru agebyemizano district timu ya district ya Rwampara kandi erikuzana omumpaka ezikikope cha Ankole Cup erizuba nabo batunga kamwenya hamatama mwanyuma yo kutunga obushagiki obwa sente miliyoni 11 okubahweraho okuhangura ningashi okuzana omumpakezi. Omukoro gwo kwasa timu ya district ya Rwampara miliyoni 11 zo kubashagika gwakorwa Valentine umuherezo general coordinator omwihanga ryona wa company zitarukushane zirya hansi ya Geoffrey Sime orukumanywa nka Ankoti kandi ogusente yazkwasa chairman wa team Abraham Knowledge hamwe na Twetise Habati owajwekera patron wa team wo Mugasho Richard a office za company jezurukushangwa Rugando mu Rwampara. Ankoti n'umunya Uganda kuzarwa Rwampara cyo kure businesses uruho rwampisi konkana akora umuru Dubai so kubansabire naba coordinatinga then Ankoti yicirza wa supporting ebyemizano byo mu Rwampara tutandikane byo mu Rwampara konkana biceke bindi ebiturabase ho turiye ntwiza so icyo kigendererwa aba bahigwa kozesaje kurunja sentezi okureba ngo bakora kurunja mu mpaka za Ankole nkabyone byentunguka Ruhanga yana kitubasa tuza kubisupportinga kuri gerra ikigendererwa cyebe birabe byaretwa half of the committee na staff yanjye nije nayo enda kubasima bari kuba abantu b'uvunanizi amwe umdago w'uvunanizi bwo bundakana abasa kujya ticinyineho miliyoni biramuzi twari mutaye muze ko yi konka kajyato buncine staff yakuye nyuma eke kintu cyo official kandi nindeba kuko mwaciraga nise no kandi kuyatugambira ekintu mwacikoraje
obushaji cyo nubwije aho bwiro timu ya Rwampara riyo netekateca n'umuzano gugarukana na timu ya Mbarara City aho bwo kuhendaho record yabo yo utasingwa erukubatera gore mwe hari ubushahizo baryo rwa mukagorwire acayikaceka kandi hato muzano gwerata yahise guryo mu rumwiza Hasandeji Rwampare bembire group ya kashatu n'ubonero mukago mizane eshatu ekoratirwa Mbarara City n'ubonero butano kandi kashara hamwe n'isinjiro binobonero virubwonka amakuru agacenshwire aho nuho twagahendera wabanaga kusehonde Elias Ritugusa hamwe na mutayi wanje Sande Brian no rumo rwo bonero yitwe nitwendezo kurara kurunzi Eshaha zabishatu zechiro na when you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Ne kuchiwaho oyinembogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje program okumbireba embogo necho kunywa necho kubasa kunyokanywa embogo ninjinywa yes imbogo ni njinyo ebyokurara no yumukano rabanam ebyokuturembi kubota ya iro muntu katanga kumweta haza nyo mutinku rya mastagenti kandi bagatirimu imuchayi mutaita mwetanga huzi no embogo mbajetiri nganduza kamna buzare wanje ruburuguta nabwecho murebwe ngumanywa embogo shinjo rukomirwonga ari kintu bakweta mob justice ejo kumbire biri har boda aba boda batabano banje bazukuru masima mureke kwetaba macheta cy'umuryango kwejumbira yes getting involved mureke kwejumbira ombintu byo kwita umuntu wenu wa boda ejo ryo musiramu ejo ryo munyakaturki ejo ryo mukristayo obo wa pentecost obo wa seventh day you go back on dini yawe oronde mu dini kwikiriza kwita leave alone ichinde chikubata munenje no bose takushanga bari batera umuntu ukamaririza atoko umushango waguta okwita umuntu nkimanyisa ngo wayita umuntu ine myaka 20 kimanyisa ngo rahangano bakwe myaka 9 ka myaka igana you will never have peace kangambe tortunga businje ndio ningambira ine myaka nkagana guma 61 nani ngamba nyisemere kurikiza bimwe banama ba boda you will never get peace otarita yuno basta kushanga bari batera umuntu iwo notekateka edini yawe eviwiwe mwana wiwe iwo wenkorye chibi abama wenko oryaho okazarwo mu chibi wakurro mu chibi orye chibi you yourself oryono yitomuntu wakore chibi obani nyetegerezebo umwana wa boda kwa kwacha kashanga batero mudati atwe imerere twanze so twitogo mwite yakora ati ngomani abamwe baba kwase baryombe umwe bazagboye
so ikintu kirango nebakoreshanga nabatera omuntu obayibere piki obakarenda kwita omusiga please orgaho omuntu enda mu busingi omuntu wa boda bodo in family yawe reka kwate kibyo kashita abana bawe hati no korraje oinesha gama omungaro za wapiki yawe omuntu no kwate utapiki yokuza kweka abantu okagira bya akifuba cyo omuntu ngomwe kandi omuntu okwita you don't know to kumumana. Let me tell you, arahabantu abine bisirana aramakagi nebisirana arahabantu abokwita okamwita umuzimu gukaza abana bawe kazari nyoko kajarusho kazaba kuru bawe mukatandika korara no mukaka kabohe ngo akito umuntu semba bure akitegereza urebo bwana burya ngo akaterwe garo ngo akagwa mwizi ngo nyina bamuhambira habwato ngo ishe yanaza kuteresene nejo kayamuruma ngo mukuru we yari bwengwe I mean abakubo mwitiro mbintu bitaro bweno ikintu cyone kikweta ngo kwita utarakizamo never wahora so emogo justice ni nyenda kubahabara ngo mugere arabantu batakuchikora kingo ningamba ba boda boda tukujya ngo no boda boda bona no arabantu atakubatsa kwata ni bare ngo yarnaga aratakwata kurkwata kakushangana batera agenda za abakatakiza kamera anombere ndebo umuntu akwasire picture yo narabata amaraka gomuntu goma stupidly ariyo na arabata umuntu kandi nambaye nambaye bariyomba mukwata video na bwacho mureke bana mukoreje mwino busingi karara ikintu curungi no kukuro ino busingi kumanya ukagira otengaro kashanga engaro zona zirumwere tokitaga muntu n'ikintu kibi otarita nikiragiro ubani cyakanga otarita otarita utaribo tarishambana ibyo bintu mabikine ibyo wahora kuko tarita cyo nikibi nuko kubireba iwe no bireba okumbireba yaba ni ku kibuga oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje This June, step into a bigger entertainment experience with more to